Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masya Allah. Gelis Camperni Neng Priska Adesti Febrin SSN MM bagian anak King Neng Priska disambut kudu jadi indung bapak nya ada deh geget kolot kan jadi anak anak King semperkan indung bapak hidup. Masya Allah. Neng Priska Adesti Febrin disilakan untuk bisa berjalan. Ya Allah, Gelis Campernik aduh mana iya tulisan make up dari Tania Bella make up profesional. Ya Allah, Neng disambut kena jadi indung, disambut kena jadi bapak. Tinekanan kerhidup di hadaran pager samperkeun mama salam ka mama hatur nuhun mama salami ieu kersa abdi ngadidik ngajaga ka abdi mama nya ade deuk gegeutna mama tantos karaos pisan rangkul mama bager. Salam ke apa? Bapak hatur nuhun salami ieu nya anak dedena kagegetan katampi ku abdi doakeun abdi mamah apa kanyaah deui jadi indung bapak hidup. Aa Rahman leres ieu Neng Priska Andi payun teh leres alhamdulillah. Mangga di hateranan dijajab ku mama sekali ku apa kangge majeng ngarending sareng jajaka pinilihna. Neda Widi teteh masih berdiri, Neng Priska masih berdiri, Aa berdiri, hatur nuhun mama papa ngantos rasa kedap. Mangga kasih salam simpul terlebih dahulu. Kami persilakan untuk seluruh keluarga yang mau mengambil sesi foto ini. Saya beri waktu dulu ya. Mohon. Boleh agak maju juga gak apa-apa. Mangga anu bade ngabadikeun.